Redden, kedves polgármester úr, nagy tisztelettel köszöntöm és a sajtó megjelent képviselőit. Valóban egy nagyon tartalmas baráti beszélgetést folytattam polgármester úrral, és azokat a célokat jelöltük meg, hogy a következő időszakban hogyan tudnának a magyar befektetők valamilyen módon Macedóniába, ezen belül is Kumanovo eljutni. Му се заблагодарувам најпрво на градоначалникот за што ја возможи оваа средба и би сакал да ви кажам дека зборувавме многу теми, меѓутоа според мене најбитната тема беше да ги донесеме стопанствениците тука во Куманово од Унгарија, кои што можат да се запознаат со можностите за развивање на економијата во градот, во општината Куманово. Magyarország és a magyar kormány nagyon komoly támogatója Macedóniának az EU integrációs folyamatban. Унгарија и унгарската влада е поддржувач на Македонија за членството во Европската унија, како и сега, така и во иднина. Magas szintű kapcsolataink kiválóak, ezt egészen a legmagasabb szinten kormányfői, államfői, miniszteri szintekre értem elsősorban. Соработката помеѓу двете држави, двете влади е на високо ниво, како на ниво на државни секретари, министри, па и општини. Az elmúlt időszakban létrehoztuk a Macedón-Magyar Gazdasági Vegyes Bizottságot. Пред известно време се оформи мешовита комисија за економска соработка помеѓу двете држави. Ez év februárban alakult meg Budapesten, és várhatóan novemberben kerül sor a következő ülésre Skopjeban. Во февруари веќе имаше една средба и најверојатно во ноември ќе се одржи и втората средба на таа мешовита комисија. Több megállapodást kötöttünk így a gazdasági kamarák között, az Invest in Macedónia és a magyar partnerek között, de az egészségügy, az oktatás, szociális kérdések területén, rendőrség, vám területén szintén. На повеќе сфери се подпишаа спогодби, како што е Стопанската комора, во здравството, Инвест во Македонија и на многу други сфери. Nyilván szóta szeretnénk folytatni. Az elmúlt hónap végén látogatott ide a magyar társelnök, és találkozott partnerével, Szaracsini miniszterrel. Партнерот од Унгарија на председателот на таа мешовита комисија изминатиот месец дојде во посета на Македонија и се сретна со неговиот копартнер Сарачини. Vele érkezett ide több mint 20 magyar jelentős cég képviselője, akik macedón üzletemberekkel találkoztak. Со него допатува уште околу 20 стопанственици од Унгарија, кои што се сретна со тукашните стопанственици и разменија искуство, односно се договорија за сите, ги разгледаа сите можности за развивање на економијата во Македонија. Én azt ajánlottam és ígértem polgármester úrnak, hogy amikor magyar üzletemberek érdeklődnek, Kumanovot erre a térképre felrajzoljuk a magyar üzletemberek számára, és következő alkalommal nyilván ide is szervezünk egy üzletember fórumot. И на градоначалникот му предложив, кога ќе има ваква наредна средба, односно кога ќе допатуваат стопанственици од Унгарија, сигурно дека ќе ги донесеме и тука во Куманово да се запознаат со можностите од оваа општина. Én látom, hogy nincs könnyű helyzetben a város, nincs könnyű helyzetben az önkormányzat. Mégis azt gondolom, hogy a lehetőségek városa. Гледам дека градот, односно општината и локалната самоуправа не се во добра состојба, меѓутоа мислам дека за развивање понатаму мислам дека ќе има услови и дека ќе може да се направи. Valóban szeretném magam is, hogyha egy lakossági kapcsolat létrejönne, önkormányzati kapcsolat létrejönne, egy magyar testvérváros találnánk a Kumanovo város számára. Посебно ќе ме представува задоволство доколку на општината Куманово и најдеме општина од Унгарија со која што ќе почне соработка и ќе се збратимат. Az elmúlt években láttam azt, hogy kulturális, művészeti téren kiemelkedőt alkotott ez a város. Се запознав со тоа дека Куманово во поглед на културата е многу развиена, односно многу фестивали настани организира. Nem csak Macedóniában, hanem a régióban is egy kiemelkedő szerepet kapott és folytatott. Не само во Македонија,
туку тоа е признаено и од Европа, со тоа што се добиени неколку признанија за тоа. Kultúra, művészet és a sport az a híd, amit a legkönnyebben fel tudunk építeni, és azt gondolom, hogy ezen a legkönnyebben át tudnak menni a két ország állampolgárai. Ebben szeretnék partner lenni polgármester úrral, hogy kölcsönös alapon mutassuk be egymás kultúráját, művészetét. Културата е мост преку кој што можат најбрзо да се зближат двата народи и би сакал во тоа да му бидам партнер на градоначалникот и заедно да работиме да нашите народи се зближат што побрзо. Számos pályázati lehetőség ugyanis csak úgy nyílik meg az Európai Unióban, ha valamilyen uniós város vagy település egy unión kívüli településsel közösen pályázik, annak van nagyobb esélye. И само така може да се допре до фондовите на Европската Унија, доколку што еден град кој што е во држава која што не е членка и град или општина кој што е во држава каде што е веќе членка на Европската Унија, можат заедно да аплицираат и да dobijat финансиска поддршка за различни проекти. Elcsevő és Demérhaszer esetében már eredményes pályázatot tudunk. Делчево и Демирхисар имаат успешни проекти со збратимените градови во Унгарија. Со унгарски општини. Most éppen a múlt héten küldtünk el egy pályázatot a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a ZÁSZ közös pályázatát az Európai Unió felé. Веќе и пративме еден заеднички проект помеѓу ЗЕЛС и истата таква институција во Унгарија. Очекуваме позитивен одговор. Reméljük, hogy sikeres lesz ez is. Се надевам дека, како што реков, ќе имаме успех во тоа. És érdeklődéssel várom azt a sétát, amit a polgármester úr ígért nekem a városban. И сега едва чекам градоначалникот да ме однесе на таа прошетка низ вашиот град. Azokat a terveket és fejlesztéseket bemutatandó, amiket elkezdtek és terveznek. Да ми ги покаже сите тие проекти кои што ги замислили, кои што се во тек изработка. Köszönöm szépen. Ви благодарам многу. Благодарам много.